rokha tai Tripura mothani ngai bo complain rokha hiaba a complain letter no base khlaiei borok mungsa puilao chungno tamnai heading dinglia abono borok chungno kuno pata lia hanai second time je map ba area ba ward final ni bagoi notification rokha dm 27 tarik 23 tarik December hanai seng abono nugui haina hai seng complain letter rokha aboni last date kai 29 December abono bes khlai waison borok chungno kuno jora roe yaoino 30 tariko 11 ta somoyo sumai heading ni ga heading o sung saka je borko Tisakha tai amtolini tamnai dosrot poli kai master parani pat angke tai tabuk rom city yang amtolini no side number 1 aborok bibag no ADC jaga hanai sung saka gauni bagoi a jaga no general khlaiei nogor panchayet khlaimang lak nei sengai hearing no saka angke tabuk borok sawo abo bibag no notification khlaiei ADC ni map ni bisingo khobjagya abo general map ni bisingo su khobjago abrong kang challenge rekha obo ADC area aul bagoi norok mo tatal maps namoi je norok mo hike proposal mani abo norok nabo saya ebong norok abo hike planning mangla gaun bagoi abo hike argument ng laimani pore last porjonto an saka dm no je final declaration rimanglak jodi je final declaration renani sakan 3 department no tui norok kaisa committee khadi a 3 department gangkai revenue department ni representative man hanai tai urban development ni representative tongnai tai ADC authority karon abo to ADC ni jaga bole abone bagoino ADC ni je kono mane LRS department ni authority no naharei norok abono jothobabe inspection khlaidi a inspection khlai ঠিক আছে যদি সে abo general area nongi tongkhangke to sina apotti kroi tobe जों confirm abo sini ADC area ga abo haike jata ADC area no manja khangkai ba ADC area no nang badai maklana ga pro DM sungna kobrka abo haino khainai ga loglogen saga ga tinin visit khlaidei ga जों visit thangka bisasai puila borgobari a borgobari thangi semno goika ঠিক Bishramganj bazar tolani pore borko para sengkha a panthoro tongo gabongkha ADC gaboni pore ayang noksa tongo haisi wansa awose a noksa no je a je a parani lamate khle ari khle wasemen Bishramganj hospital para abono kaisa boragaba ke snamai rakha kintaro a je tabukurom sidi borko je panthoni para tai ayang toinani para akasaro sa nok khungsa gabo bahike abo hospital para ngoi ADC ni kagoi abo general lobong ne a hani me phaimanai ba ga tabuk bo a jaga confirm ka by the by chini borom nang tamnai deputy CEO LRS ni in charge tongnai ADC ni chini budiliana rangkhol babu bo thangka boni staff tei je DM office ni je thangnai DCM tai panchayet secretary bor kono kok saimanlia borong ni mokol baino nukha abo ADC ni jaga anbaga jaga kono pungimali aise olong nage bor samno dos rakha aro ni local public rokno bor se maps nam hunai local public ni map bai to a jaga bor official record chara bor abo haike khai proposal leiman jable tar mane aro na proman kha visit khlaya thangtani abo ADC ni jaga gabo haike khayini tongprung hanga angno haina hai borokno sabika ঠিক আছে moto naikhanor unuka gabo ni bagai taw sing map se final khaya nangai ADC ni map biang toi gabo hanga kai to chini deputy CEO bo clear khe phunugui re khabarno e moti khlai sini map ga jagar biban na ADC biching khobjago aboni pore ta kaisa jaga phaikasung jukpu koro आज jukpu koro phaiman pore bahini nukja khatamo abo bihang ADC jaga gaboni pore hainai phayuka sangka Tisakha kami a panthor bibag no yang tamnai
nini borko korangai ayang pathalia gat korangai abo bibag no tiprasani jaga ebong ADC area nga jaga mondir kaisa snang kaporo nga mondir kaisa baise abono a pan thorno tiprasani jaga no abono general area ni sauka kintu tabu bo abo 100% ADC ni ha nga abo haike khaibor kuno jaga abo haike pungimaliya tinta spot chung visit khlaika ang niji soho ebong borong no tuyui a jaga borok kuno phan pungimaliya last ni jata spot 4 number amtoli panchayet ni abong hangkangka 4 number 1 nga jaga thangka aro ba abo hain nongkha nga aboni pore hangkangkai tamnai angbono DCM no saka nadi omoto bibag chung norje proposal manabo ADC area mangse hangkangkai norok omono juri saba hike general hini saklai hangkangkai in future a jaga wo mane tamnai a jaga gono golungi mano gaun bagoi board site ni nini tamnai public no tui no abo kok salai tarpore final khale abono declaration do dinai ang bono sai rohorka chini inspection ni pai thago haise nga bo I hni thago abo setam hoika a 30 tarikh aba hike I hni thangpuna a kok no na yawi botam khlaika babuno bhage report do kan saimi aboni pore to bo kok ma salaya ko iko final ukabo no khule re khabaro tamnai data abono approve khlai final declaration daka omong hangkangkai final declaration 31 tarikh ni soi khlaijak jata आज जे borok je proposal mane abono bibag no general area nai Bishramganj nagar panchayet nai borok approval khlai DM soi roi abai ke khaija gaw jago tabuk ani sajanai kong hangkangkai mo haise tamni hinmale borok chungno ba borok ni thani kono evidence kari phana tatalke borok official sanamoi soi khlaiei abono borok mane tamnai original haike khlai phiaba a jagao panchayat secretary thangoi panchayat secretary no khoroksa sangka chini khoroksa sikla Benjamin Debbarma nai nong to DM office tongpuru nang ni jese map khlai unai sao o map no nang ni jese map khlai unai sao nangoro phaikyang khangka kai tam nang bungoi mali asla nai Gaprung hangkangke botus luka agini a jagani prodhan kesam pho Bishramganj panchayet ni prodhan kesam bono sudos ro bos map khlai unai hanga tabuk rom chidi a prodhan kesam boto map khlai me able boto kuno government ni representative ya hanga abo haike khai baro kaka abo media o record khaijak tong khana abo je bas rai bo je a sikla sangmani hanga abo rok hangkangkai mane tapne bormi jeta tatal srai ke manjak mani ta haise gauni bagai tabu ko o jagao je tamnai an thaneo je kabangma kagos tong haise kagos mongkha o kabo tamnai o jagao je o panchayet je borok daiklang ha a jagao public no allotment nani bagai mongkha gai permission san phangmani ege mo jodi se general na gai to borok gai no proper no allotment diman khamle public no borok mane tam ADC authority no borok permission sana nangla khamuble obong hangkangkai ko tamnai 2018 ni ta Bishramganj Amchaio tabok ADC Amchaio nagar panchayet Sekjagui tong korong busuk tabuk jora sanamjaka actually nagar panchayet to ADC area ni Biching no Bishramganj jehetu district headquarter ba Bishramganj chimino nagar panchayet sanamjako ani janamote phiaba Bishramganj nagar panchayet khaimani abo somosto illegal ADC area no tuyei tabo angno jo kaba sajonga jaga mane nangno objection certificate phonoka SP office khot abo tangani sakang ADC no permission nai simatam tarmane abo ADC ne ha tabo gram chide DM office by SP office nanglai jak blai gaun bagai a kanai no jeta DM including DM office ho आवश्य ADC ना हाफ नांगकांकाय बाहाय के abono include khlaioi nagar panchayet tlangnani samni khumata tangba tobe DM sab usara kaisa kok saka je Bangladesh by India ni border no sokorogoi kadal khanani ke boni khumata kroi
তবে ব্যক্তিগতভাবে যে বাংলাদেশনি সিটিজেন নাম জংনাই ব বাংলাদেশও থাঙি সিটিজেন নङै दङ माने কোন আপত্তি করে বাংলাদেশনি সিটিজেন ব ইন্ডিয়া ফাयै ব সিটিজেন নङै दङै मानो আবো কোন আপত্তি করে তবে আমনেপ নো চেঞ্জ খাইনে নেই কেবলই ক্ষমতা করে নরেন্দ্র মোদী নেব করে খালেদা জিয়া নেব করে নেই শেখ হাসিনা নেব করে তাবো ডক্টর ইউনুস নেব করে বা কক সাকা গাউনি বাগै आ एडीसी एरिया नि हाव बा बरंनि नक तंखना बरक बिश्रामगंज माने ताने पंचायत फाइ बरक जेनेरेल बुट माने तामनाय उकाबो खाइया तामनाय बरक आ जागाव बुट फाइया बुमुं टिसार फाइया आरुवा टिसार का ताई बरक आ पंचायत रेजिस्टार खाइया आबो ठीक दं किन्तु हाइबनो एडीसी ना हानो बरक खाइना हाय आरुनि खरइ तो बो बिश्रामगंज बाजाराव तो बो आहाना जेनेरेल फ्लाइट नहीं अब आके हनाने कोनो भोटार नहीं कोनो व्यक्ति नहीं कोनो सिटीजन नहीं राइट करे इनका आवने बागे आ जागाओ जे ताबनाय बरक जे अबाहेकेस नामका आबो समस्त इलिगेल एवं आबो लिगेल बिथिङाव खबजा गैया आवने बागे आइनगत जों नांहांगांगाय डेमोक्रेसी सिस्टेम जों मुभमेन्ट मा खायनाय कारण सिनि थाङै दंनानि बागे जत सिटीजन नि न डेमोक्रेसी सिस्टेम मुभमेन्ट खालायनाय बागे बनि राइट दं अनबागे आ डेमोक्रेसी सिस्टेम मुभमेंट खाने बागे केवल बाधा करे गावने बागे जुदी से आओ आनी जता राइट न जुदी से तमना आनो डिफ्राइड फाइ तो कांकाय आनी राइट नन बागे आनी चुम मुभमेंट मा खाने गावने बागे मुभमेंट मा खाने नंबर 1 नंबर 2 हांगा जुडिशियल सिस्टम ति खलाई जों जे मागे थंजागै थङै दंमोन आवनो जों चैलेंज मा खाने माया जुदी जाबाके चैलेंज खायगां कांकाय जों आबोना हायना हाय हानो जों दिप्लि दिफेमाननाय एवं आबो सिस्टेम दङ आबो इन्डियानि कन्स्टिट्यूशन आ पक साव एवं तामनाय इन्डियानि जता आइन आ पक साव गाउन बागै आबो ताइमालि आबोया जों जुडिशियल सिस्टम ति जों आबोना चैलेंज मा खायनाय डेमोक्रेसी सिस्टम ति जों चैलेंज मा खायनाय हायके आ जे ताबु नगर पंचायत डिक्लेयर रुफाना आबो बो कैंसल खलायै हायना हाय एडीसी एरिया न तनानि बागै बो बात तमा सर जेहेतु एडीसी एरिया न नगर पंचायत समझागै दं केबा आबो खरकसा डीएम नि एप्रूव सारा आबो तो निया डीएम तो एप्रूव न खजे बन एप्रूव फायो ओके डीएम एप्रूव फायो निन मकल ताम नहर जे डीएम दे आबो हाय साम सायास फाय ना एक्चुअली आबो न पुलाव साका डीएम न बरो मकल काना खलाया ओ जे पंचायत सेक्रेटारि बो पुलाव साव डीएम नि बसाव काका आं मेप खलायो किन्तु जखन प्रेक्टिकल थांगा आब्रुं गांगा बहायदि आसुबै दं आरो बासाय दं हेकेव सिनि खरकसा सिखला बेन्जामिन देबरमा इसां जाका नों बा जागा साबो नोंसो मेप खलायो होना बियां दि सादि होनाय गाब्रुगा बफनो बेरका जागानि पाब्लिक खरकसा बिश्रामगंजनि पाब्लिक नन ट्राइबल न बस मेप सना मोने गा पाब्लिक नन ट्राइबल तो बत मेप सना मै याबले गा बो बनि मेप बाके बनि मेप नो से आप माने ताने नन ट्राइबल जे पाब्लिक मेप सना नमा से बहा जागा पंचायत सेक्रेटारि सय खलाय आं खलाय होनाय रिनो एगा जरिसे बना जरिसे जों जुडिशियल ति खलाय जरिसे आ जागा आज बनि भिडिअ फ्लेश बा बजा कक सामने ति खलाय गंगा बन चाकरि थांनायले कारण बन चाकरि चाइरे ना नांनाय कारण जों आगि सियाफोर ताव तो सिबाय गबले आन बगा आ सिमानि सिस्टेमनो बा सिमानि न जों सामवा थाबावै जोंनि राइट न जों सेरि माना नाय गाउन बगै आ जागाव जे ताबनाय तावसिनो पर डिपेंड खलाय जों जरिसे सियाइगा तो हागे तो जुगो फन सेरिना जानाय जरिसे जों आबो सिनि नहनि साइमानि दङै जों आबो एके जरिसे प्रतिबाद खलाया डेमोक्रेसी सिस्टेम जों जरिसे जुडिशियल सिस्टेम थाङै जों चैलेंज खलाया गांगाय सेरिना जानाय ताय गाउन बागै जाताबो तामो खलायनाय लोकर आबुनार वान सुगै नायदि एबं वान सुगै जों बसकाङो तामनाय हाना रखा खलायनायनि बागै द हाना रखा खलायनायनि बागै अल्टरनेटिव एकटा किसु जों माने तामनाय मा वान सुगनाय एवं वान सुगै जों मा बाबिनाय जे तामनाय जों आगि हा सेरिना जाखनो जों ताव सेरिना जागलिया जों सिओ जों आइन दै डेमोक्रेसी सिस्टेम दै जों आबनो हान हाय चैलेंज खलाय जों आबनो किफिलिन मानानाय अबनो सिने वान सुगन खाया नांनाय अब हायगेनो जों सांमा खलाय सर बसकां नरक तमिया प्रेसना आवने बागै नागिनो डेमोक्रेसी सिस्टेम तो जों मुभमेन्ट तो खायनाय न नांखागा रुट ब्लक अब हायगे खलायमानो गावो पब्लिक रिएक्शन बा एरियन बरक तामो हांबा एरियन बरक न गावनि बागै एदिके डेमोक्रेसी सिस्टेम ति जों मुभमेन्ट मा खायनाय नंबर 2 जों जुडिशियल थांनाय जुडिशियल सिस्टेम जों चैलेंज खायनाय अ खनैनो
ওয়ান সুগৈ দं কিন্তু হাইপোনা আবো আं ওয়ান সুমাবাই দंया लोकरमनि सापर्ट मानो नांनाय एबं लोकरम जदि साव सापर्ट द खांखाय आबोनो जों चेलेंज दे फुनुगै रनाय जों आइगिन हाय सियालिया चिना हानत लांना नायमानि जों हाय हाय सेगिं आरो फिका आबोनो जों फुनुगै चिन बरनो कॉन्फिडेंस होनाय एबं चिन बरनो ताइ हात सेगिं मेया जा थाङै मेया जा बा जोंनो तामनाय चिनि राइट न बंचित खाय मेया जा आबोनो तै जों खरांथि सावै एकदिके डेमोक्रेसी एकदिके जुडिशियल जों आबायके सिवै बासावै जों आबोनो चेलेंज मा खाने एबं जों आबायकेनो थाङै तंना नांनाय चिराहानो रखा खायना नांनाय जों दावफानो रखा खायना नांनाय एबं दावफानि सिनिजारना नांनाय आबोनो जों माने तामनाय आबायके इउज खायना आबा आबायके खाय जों साबजागै सामु खायमानो बेसिम अजागो allotment of land for settlement of superintendent of police office under Sipajula district within the ADC area और क्लियर का सजा कैसे JSP office अब तांगन बागै बर नो ऑब्जेक्शन ADC ने मासन का मong का कई ADC ने नो ऑब्जेक्शन का तब ADC नो ऑब्जेक्शन दो माने न ADC आ जागा न जनरल थांदे बा SP न हैंडओवर खलिया तांगन नंगारा ऑफिस तांगन बागै बर न नो ऑब्जेक्शन रखा है जे फिर आ हनो ना माने आ SP ऑफिस नि बागै बर याखरे रियाखो SP ऑफिस न बर माने तामनाय डोनेशन रियाखो बा आ हा SP ऑफिस तांगन बागै से ADC परमिशन दो आ हा जनरल क्लांगन नि बागै ADC अथॉरिटी बर परमिशन दिया आबनि बागै ताबुक जे अमो जे पेपर न प्रमाण खले जे आ जगह SP ऑफिस तांगन छगा बर ADC न परमिशन मा सानका तामनि माले अब TT ADC नि हा गावमन कैसे प्रमाण मं हांगा बुफ्रोनि एक 2012 नि 31/8/2012 ISP ऑफिस तांगमानि गाबोन से सगां गोबां मा हायतो मा से आबा हायगा खलाय बरक जे ओकाबो खलाय अलॉटमेंट सानमानि ओके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट अबुं हांगां कांकाय ओ बिश्रामगंजनि मास्टर पारानि पाटो जेता नक तांगमानि गामबगै आब्रं खा विभाग न ADC नि हा गावनि बागै विशेष खाय तिनिও आं दालायके बखा दखनांखा এবং যত লোকরত্ন বা হানি ইন্টালেকচুয়াল চিনি যারা কাহাম ওয়ানচুকনাই শিক্ষিত সমাজ তাই যারা পলিটিশিয়ান বা হানা হামজাকনাই দফানা হামজাকনাই বরং থানে आं याकुं याग्रमै कयो ताबो जों तामो खायनाय अब हायके मसुदु बिश्रामगंज के सिमिया सारा त्रिपुरावनो अब हायके खाय ADC ने हानो नामे बेनामे ताताल सार्टिफिकेट दुई ताताल बरक सयसिल दुई अब हायके खाय ADC ने हानो कमिटि दङ आबोनो तै सेंवा वान सुगिया खेल बकरै एबं आबोनो तै जों ताबुसु जराव सिरियास बुंगिया जों हानो रखा खायना नांनाय दावफानो रखा खायना नांनाय चिनि दावफा रखांना नांनाय नै जों पलिटिक्स खायो जों राजनैतिक खायो फियाबा ताबुसु जराव प्रेक्टिकल हांगांगांगांगाय चिनि जेता हा कमै दंमोनि जेता चिनि बररो कबरना नाय दंमोनि आबोनो तै जों ताव सिरियासलि चिंता खायाखो गानबागै आं जतनि थानिवनो विशेष खाय तिब्रासा राजनैतिक खायनाय आंनि मानो CPM नि नेता आंनि मानो कांग्रेस नि नेता आंनि मानो BJP नि नेता आंनि मानो तामनाय चिना आंचलिक दल विभिन्न दलनि नेता मथा हयते शुरू खाय IPF ते हयते शुरू खायै आबोनो तै किसा गथुके वानसुगै तामोके दफानो रखा खायमान तामोके हानो रखा खायमान आबोनो तै वानसुगनानि बागै आनि जेता तिनिबो खबरमम ताई যদি जों महायकेनो जों नै दं हांगांगांगांगाय जों बिसि दिन नांला चिना हा विभागनो पाइनानि ताई जों कमरै थांगानि आउन बागै अल्टारनेटिव जों तामोके बबोतैके थानसाके काहाम कुबैनो वानसुगै जों माने थाङै दङैमान जों दफानै सिनिजागै दंमान चिनि हानो जों भायके रखा खालायमानाय आबोनो तै वानसुगनानि बागै तिनिनो अ बिसि कथाल' खा खामानि बिसिङाव फानो जत तंथलायमानि बिसिङाव फानो अ सेट निउस न हयतो आं तिनि बाद दंखा तङैमालिया नरकनि बिसिं तै खालायै दफानो ताय हानो साख्लायनानि बागै आं बागै सायरा तंखना खारदि आं तिनि अ सेट निउस न बा तिब्रासा कमननि ककनो तिब्रासानि हा कमै तंमनि ककनो न नरकनि बिसिं तै दफानो हायनो हाय
last sanani musuk mano saklai tai chai rok tongkha nakar sanai ani kisa samani kokorang pairika jotona khulombai ke.